دم باش تماشاوان هجرا اف دم و همو دمن و خوش بن به برنامه تگوهری امی شفجی میوانن ونه لوی دراجی الاستودیو اما سه میوانن من جدا هنه سه میوانن من جوان هنه اما بوان را و بواره دیسا تشتی که ام دزانم ببیر بینن و خواهینی تشتی نو بکن به هفراهینی گلک تشتی نو ببن هون دیسا بخیر هاتن برنامه اما هون جی بخیر هاتن برنامه اما سرسره سرچاوراتن بله تماشاوان هجا امی دست به برنامه خو بکن امی سری دا میوان خو ناز بکن مرحبا روحات بخیر هاتی صاحبی ناویم روحات اج موشیمه سرحدی 23 سالیمه لور زانگاه دیجله دخوینم خوانده کارم پولا حقوقی بشه حقوقی دخوینم پولا سیمین دامه و سیانی باشه سرچاوا بخیر هاتی صاحبی سرچاوا گلبهار مرحبا بخیر هاتی مرحبا سپاس از گلبهار 22 سالیمه جپا سورمه زانگاه دیجله بشه حقوقی دخوینم و ناوند آمد دیجیم اوکاس سرچاوا سرکتنش در هجی فرات مرحبا بخیر هاتی مرحبا ماموسته نایم فرات اجل پاسوریمه زانگاه دیجله بشه حقوقیمه پولا سیمینم اجی آمده بله سرچاوا سه حوالن من جوان سه حقوق ناس لوهلاتکی حقوق ناس نسا کاریوه زحمته هم بخیر هاتن دیسا برنامه اما جسه بشان پیکته از هنه که بکرتاسی بحثا برنامه بکم شخود نافبری ده از دیسا ببیره و بخم بشا یکم ده اما 5% جوه بپرسن او بشکوکن کل بروانه پشتی که از پرسا خوب بقدینم کی زو پیلی بشکوکه بکه و مافه برسفدانه بدستخه و برسف دده اگر شاش به یه دویم یا دویم و سیم جید کارم برسف بدن جبرویه که تقاز پیلی بشکوکه بکن و نظام بوجی حتی یه پیشاوه برسفا خوب بده هند کارم بفکرن و شخوک شاش به و بجر که جید شه شانسی و زیده تر دبه داویا بشه ده امی پرسن سدی سد بپرسن جبو که هون وان پرسن جبو که هون بکارون بخوازن دبه دوی بشه ده و برسفن راست دابن که هون بخوازن و هون بکارون پوان خو دقات بکن و جسری پیشبر کمش سری پیشبازی اما حتی داویه دو مافن و جوکری هنه جوان مافن یک او کون پرسه که هون نعجبینن هون تو فکر که درباره بده تو نبی هون جیب گمان ون جخو بگمان ون هون دکارن بیجن ام و پرسه بگهارینن آنجی هون دکارن اگر هون دناوره دو و بجیر کاندا مابن هون دکارن بیجن ام دو حبین شاش جیب بن و هون دکارن پاشه برسه بدن اف جوکر هر یکی و دونه و حتی داویا برنامه هر یکی و دو جوکر هنه ادی با آوای یکی استراتژی آوی هونه دیار بکن هون کینگل لکو دارید کی جان بشه داد خوازن بکار بینن بشه دویم جی دی سامه 5% جواب پرسن هنه که اوی بگو هره اوی بشکوک رابه هر کسی برسه بده 1% بشه سیم دجی جخوا بشه کاتگوریانه ده بشه کاتگوریان ده پرسن تکلداری او کاتگوریان که هون هل دبجیرن اما جواب پرسن هر یکی و دپرسن باشه جبو باشه یکم جبو برسفدان هر یک جوه ام بجن پشتی که هم پیلی بشکو که بکن و ماف پرستواری هم پیلی بشکو که بکن هر یک جوه 30 ثانیه دم هیا که برسف بده باشه دویم داده به 45 آسیم داده به 6 ثانیه او جبلات بیره و دا بیش خلا اکران لهمبری و او دم دیاره هون و دم جیل پیش چاوان بگرن و ناوا و دم دا برسوا خو بدن او باش به باشه پرسه که کم خوازم بپرسن نه سریع کم دست بکن ایدی کم دوره بدن من صرف از پرسا بپرسم پرسه و هبه آنا پرسم پرسیمتن باش باشه هون آماده بن امی دست بکن آماده نه بله تماشاوان هجرا سه میوان من جوان هنه هر سه جی خواندکارن لآمده دیجین امن ها به هفره دست به پیش پرکا خو بکن اگر هون جی لمالا خو آماده بن هون جی دناف دوستین خدا به حوالون هوگرین خورا لبندا پرسین مبن امی دست به بشه یکم بکن بله تماشاوان هجرا اگر هونجی آماده بن که ام به هفره بن هرن پر سامه یکمینا ایرو کی جانه نیشانا چمان
خال خال خالن کیجان ته جه والا آ دارن توی ب دارن بیه ج دارن برو د چقل داره 30 ثانیه دماوه هیه ولی راحت پیل کر مامسته نشانه چما ادبیم قی دارن تویه یه ادم دارن تویه تدوی داره توی یعنی وبجر که آ تگواری اری باشه کام به هفره بنهرن نشانه چمان داره توی نه آن نه سور پکت داره توی نینن گلبهار دو راحت را تپیلی بشکوشه کریه 30 ثانیه دمته جهیه نشانه چمان Ez dibêm çiqlê darê. Çiqlê darê. Te guherî? Herê. Başa mêvana me ya duyem Gulbihar dibêje nîşana çeman çiqlê darê ne. Ka em bi hev re binêrin çiqlê darê ne an na. Axavan sor pêket. اولا فرات دیت کرد نه شانس تاش سدی پنجیه اگر تقن نزانبی جی یک تزانبی 30 ثانیه دمته جیه نشانه چمان داریم برونه آن داریم بیینه لازم به داریم بیه به داره بیه تگوهری؟ اری بلی فرات بیجه نشانه چمان داره بیینه که هم بنیرن داریم بیینه یا نه؟ بله بجی نشانه چمان داره بیینه و اف گوتم بری نبیست بو؟ نبیست بو یعنی پیشیت قافیم دا داریم بیه در بازد بو مگو قی اصلا باشین در باز بیانه یعنی یکی کو اف پرسنه بیست به داره توی جبر کو داره توی جیر آوه حز دکن داریم بیه جیر آوه حز دکن دار بی شنگ بی شنگ گلک ناوی وان هنال گرج ریوی جبر کو آوه حز دکن جه کی کو بی له هبن دو داره آوه هیه جبر وید بجن نشانه چما داره بیانه ولی تشنابه بشمه یکم دا هر پرسکمه 100 پوانه و حتی داویا برنامه تو تشتک نزلاله جبر وی ام مورالی خرق ناکن بالا خو بلاف ناکن و ام به هفره دنهرن که بشم جبو بشه یکم برسامه دویم چیه؟ در لوحه ترافیک ده با نشانه چیه؟ هندناف کیوان ده جد بیننش خواه آ لزگینی به هدیبون ج گندال ده بالداربون گلبهار پیلکر 30 ثانیه دمته هیه در لوحه ترافیک ده با نشان او اشاره تا که هندناف کیوانی ده دبینن ده چوه نه لزگینیه نه هدیبونه از دبیم بالداربونه دبی بالداربون بله یعنی ببجیر که ده ده گوهری؟ اره باشه میوانا ما گلبهار دبیجه بالداربون ده که ام به هف را بنهرن ده یان ببجیر که دیه با نشان بالدار به باشه تشتکی کن بیجن کلجان هنکی هدی کم دونه صدات که باشه کلجانا پیشبازی بلدانه که ولی کلجانا دی برده که باشه برسه و ما راست هات که ام به هف را بنهرن جبو بشه یکم برسه ما سیم ایجا چیه؟ جگولن کو به دست مروان تین چکرن را چه تی گوتن؟ آ بنداف
B. Tengav, C. Gendav, D. Grav. 30 saniye demaveye rahat pelkir. Valla mamoste bir persidan ne eminim de sanki ya bendav biisti bu. Bu saate bir rağmen. Ez bejim A bendav. A bendav. Tegueri. Bu saate bir rağmen. Eri. Kan be hevra bin heran. Bendav bersiva raste anna. Baş, bendav. Bersiva raste hina 10-15 saniye dema te hebû, dikarin bifikirin, hinek vebjêrkan jê bibin, wek mînak grav em hemû dizanin çi ye, ew girên di nav avê da, ew axa ku çaraliyê bi avê dorpêçkiriye, em bêjin tengav jî ji xwe hûn dizanin, û kendav jî ew jî tiştekî cuda ye, yani ew şerê kendavê wan hûn negîştinekê lê belkî we bihîstivê, ji xwe bendav avekê herkê bendekê li berê çê dikin û divê bendav. Ev kiriye. Belê saet xweş. Belê temaşevanên hêja îcarê em bi hev re binhêrin ka pirsa çarem a beşa yekem çi ye? Di bernameya Wordê de ji bo ku mirov nivîsekê tomar bike divê kîjan tûşan bitikîne? A. Kontrol û C, B. Kontrol û X an jî X, C. Kontrol û V, D. Kontrol û S. Gulbahar Pelkir 30 saniye dema te heye. Di bernameya Wordê de ji bo ku mirov nivîsekê tomar bike an jî qeyd bike, mirov divê pêlî kîjan tûşan bike? Ez dibim Kontrol C. Kontrol C. Tu dibê te guherî? Erê. Baş e. Mêvana me Gulbihar dibêje dema mirov pêlî kontrol û C'yê bike, mirov nivîsekê tomar dike. Gelo vebjêrka A'yê rast e an na? Zor pêket. Vebjêrka A'yê rast derneket. Firat dordora te ye îca lembaya te pêketî masaya te. 30 saniye dema te heye. Evenîne. Baveriya min B ye. Ez êm Kontrol X. Kontrol X. Belê. Te guherî? Erê. Mêvanê me Firat dibêje B dema mirov pêlî kontrol û X'yê yan jî X'ê bike, nivîsek di bernameya Wordê de tê tomarkirin, tê qeydkirin. Gelo rast e an na? Mixabin masaya te sor pêket, dorhat ser rohat. Rohat xwedî avantajeke gelek zêde ye. Du vebjêr tenê mane. Osa yine nakarım le kontrol C kontrol V. Kîjan V, kîjan V. Ama sezî bêjim D kontrol C. Osa fikir. Te guherî? Erê. Baş e. Mêvanê me pêşbazê me yekem rohat xwespart bextê şansê xwe û got vebjêrka D'yê. Kan bi hev re binhêrin? Şansê wî lê diken li rûyê dikene yan na? Belê tu bijî bersiva rast derket. Anam tahmin kir hema osa. Ev jî em bêjin eweke pêşbaziyê ye, yani te dereng pêlî bişkokê kir, belkî te serî de gotibê aha şansê min ji dest çû. Halbuki şans li te vegeriya du vebjêrk jê çûn.
Control save ji ew peyva İngilîzî parastinê tê. Control C, Control copy ew copy dike û Control X te gotibûne wisa Firat Control X ew jî nivîsê J dike. Dema mirov nivîsekê hilbijêre û pêl Control X'yê bike û nivîsê J dibe ku mirov velciyekî din ve bizelqîn. Baş e, ev hinek pirsen spesifîk bûn yek ku vê bernameyê nizanbe normal e tiştekî yani xemnîn e ku mirov pê nizanbe. Em hêdî ber bi dawiya beşa yekem ve tên ka em bi hev re binhêrin pirsa me ya dawîn ji bo beşa yekem çi ye? Ciyayê bagokê di nav sînorên kîjan parêzgehê de ye? A. Mêrdîn B. Şirnex C. Sêrt D. Amed 30 saniye dema we heye. Gulbahar pêlikir. Ez dibêm A Mêrdîn. Dibê A Mêrdîn. Te got erê? Erê. Belê Gulbahar beriya ku dema wê hîna pir hebe, dema wê neqediya vê got Mêrdîn ka em binhêrin çiyayê bagokê di nava sînorên parêzgeha Mêrdînê de ye yan na? Kesk pêket. Saet xweş. Eş xwe dizanibû bersiva wê Belê pirsê? zanibû. û strana xelî xemgîn de jî ez pê hesîbû. Strana xelî xemgîn de jî ez pê hesîbû. Belê. Em bêjin stranê ji me re bêj? Na. Li Mêrdînê li bagokê ne wisa? Belê. Şer dewam kir şev û rokê. Belê. Ê ku ew stran bîst vê ji xwe niha dizanê. Heval bûlê zû spêlê ew kir. Êdî meseleya bişkoka xediya beşa me ya yekem bi dawî bû di beşê duyem û sêyem da êdî bişkok tune hinekî din em rehetin hinekî din em aramin puanê wî zêde ne derfetê wî zêdetirin hûn hemû dikarin bersiv bidin û dema we jî zêdetir e ku hûn serê bifikirin. Belê temaşevanên hêja ka em binhêrin di dawiya beşa yekem de rewşa mêvanên me çawa ye? Pêşvazê me yekem Rohat 200 puan girtiye. Gulbahar wê jî 200 puan girtiye. Firat jî 100 puan wergirtiye. Gelekî nêzî hebin û her sê mêvanên me jî ji ber ku bersivên rast dane mafê wan heye ku doza pirsên sedî sed bikin. Puanê xwe zêdetir bikin heger ku bixwazin. Ez ê niha yek bi yek ji wan bipirsim ka gelo dixwazin em pirsên sedî sed ji wan bipirsin yan na? Rohat 200 puanê te heye? Tevnî zêvim mamoste. Belê. Ez dixwazim birê min sedî sed pirsa Dixwazî em sed pirsin. Baş e Gulbahar tu jî dixwazî ya? Belê ez jî dixwazim. Tu jî dixwazî. Firat? Ez ê jî dixwazim. Ew bixwazin çima tê nexwazî? Heqê te ye jî. Baş e niha sê zerfên rengîn li ber destên min in. Ez ê zerfan nîşan bidim û ji Rohat da dest pê bikim. Êdî hûn û şansê xwe hûn kîjan pirsê hilbijêrin em ê wê ji we bipirsin. Rohat ji wan her sê rengan. Mamoste nava min û zerî xweş e. Ez zerî bigirim. Tu ji zerê hez dikî. Erê. Rengê zer. Belê temaşevanên hêja mêvanê me Rohat pirsa sedî sed xwest. Her sê mêvanan jî xwestin. Rohat ku ez dixwazim pirsa di hundirê zerfa zer de hûn ji min bipirsin. Ka em bi hev re binhêrin pirsa di hundirê zerfa zer de çi ye? Peyva şanoyê cara yekem kê di Kurdî de bi kar aniye? A. Şêrko Bêkes B. Evdila Goran C. Osman Sebrî D. Qanadê Kurdo. Di pirsên sedî sed de dem tune yani em bi demê we sînordar nakin û mafê wê jokerê jî ji xwe her yekê we du jokerên we hene hûn bixwazin pirs diguhere hûn bixwazin jî du vebjêrkên şaş şê diçin hûn bixwazin jî hûn dikarin jokerê xwe veşêrin ji bo etabên li pêşiya me. Joker ananek zû ye.
براستی فکری میجی تناولی پرسانی دا عبدالله گوران بجی عبدالله گوران ب ب تگوهری؟ اری بله تماشاوان هجا پرسیا سدی ست آ پیشباز می یکم روحات دخوازه بجه به عبدالله گوران یکم جار پیوا شانوی بکار آنیه کام به هفره بنهرن عبدالله گوران اف پیو یکم جار بکار آنیه یا نه ساعت باش عبدالله گوران برسوا راست بو به برسوا راست ده پوان خود دقات کر ده اف ناف داری بهیست بون؟ والله من نبیست بو لیوسا جاره عالی شانوی ده اول که لیستیک چید کن شو اول گلیش دیده بود دیوی شانوی ده موسا داخفی جار جاره ایجی کی داد خافیم دا مایه نظامت کدام مایه اوسا باشه ساعت خوش آمده گلک درفتن شانوی هنه شانوی باجر آمده و گلک خبات نوان خوشی هنه برنامه هنک هنک اونقه چونه و تماشا کریه؟ مت بری پار سانکی مت پار چبو به افرا نه والا فرات نشو آمد باجر کی کمروف دکاره خواب گینه شانوی جید بشه شانوی ده یه بالداریه تل سر شانوی هی ده زانگه هیچ خو کما مجیه سر شانو زان لیستیکا چیکن بیاوی باشه اف هر چهار وبجر کشی کسین گلکی هیجا بون جبو پیشکتنا زمان کردی چند و هنرا کردی ماموستا شیرکو نه شیرکو بکس هلبستانه هلبستانه بارجی سانکی سورانی دنویسی لگلک هلبستانوی لکرمانجی هاتنا آنین و گلک خلات ورگرتنه هم ده لکردستانه هم جید رایا گشتیا جیهانی ده گلک خلات کرتنه مخابن نهان الجیانیه گوراویجل سلیمانیه باشه پرسا سدی ست آروحات ملپی خوهشت که جری دور دورا گلبهاره ده حب ظرف ممانه بدایا سور شانسی خو بدایا سور به یا سور باشه میوانا میا دویم ویجی مافه پرسا سدی ست بکارانی و پرس خواست و ظرف سور هل بجارت که ام بنهرن ده هندر ظرف سور ده چه پرسه؟ پیوا بویره جارا پیشین که بکار آنیه آ ممدوح سلیم ب حسن حشیار ج عثمان صبری د احسان نوری از دیسا ببیره تجید خم ما فنتین جو کری جی هنه و ام بدمه تسی نوردار ناکن تدکاری تیرا خواه بفکری تدکاری بدنگ جی بفکری بویر چرا پیشین که بکارانیه پرسه که کده شبه پرسه روحات پیوا بویر جارا پیشین که بکار آنیه آ ممدوح سلیم ب حسن حشیار ج عثمان صبری د احسان نوری از دبیم نه حسن حشیار و عثمان صبری نه ز نابرا احسان نوری ممدوح سلیم ده ببریارمان زن دیسا چار کردن چار کسایتن بناو دنگ بله گلو کی جانی جوان پیوا بویر جارا پیشین بکار آنیه هاوسا هستمی چی بون از بیجم حسن حشیار بیجی حسن حشیار بله بیجی به حسن حشیار تگوری اره باشه تماشاوان نیجاز بار منجی لبر اکران خود تیرا خو فکرین هر کسی فکر خو زلال کر که ام به هفره بنهرن پیوا بویره که ایرو روژا ایروین ده ام همو بکارتینن جارا پیشین که بکارانیه باش سپاس تبری او وبجرک دا عالیه کی لی پاشه از بچک فکریم ممدوح سلیم و حسن نوری لی علی خوی بونه ده بیرام دمابون پاشرم گو یعنی بویر نزان حسن حشیار من نزدیکتر هات مام او برسیده
انسان نوری خباتن خوی لسر زمان زده نایناسین بله یعنی او وبجر که پیشین مروف دکاره جه درخه ام بیجن اوه ممدوح سلیم جی نظام پرتوکا جلالت علی بدرخان خواندی که تیدا بحث که کی جان؟ ممدوح سلیم او حسن هشیار سردی او بلکه که او سردی جباتا نویساندن نزانم او بهتر و زانو بوی علاقه و پیه بوی بلکه تشتکی جدا بانیا بیراوه او جی البستوانه کیج هینه هنه کس وقت لجید زانش برکو ویچا خیلی جو هین هنه کی دناو هف دابون لجو هین و عثمان صبری جی لسر خباتن وی لسر زمان گلک هنن باشه تفبجر کاراست هل بجارت یعنی براستی پرسکه سپسیفیک و زحمت بویه و هر دیاجی کام بنهرن لیشانس واجی لیخست و مسئله دمجی که دم و بیسی نور بون تیرا خو فکرین و منطقه ریسا و خو گهاند و بجر کاراست که ایجاری فراتشترا ظرف کشتن کسکی کام به هفرا بنهرن شانسی تجی باوری هم خیلی پرسکه دیه بزن و درکوی یا نه بله تماشاوانن هجا جفرات را پیشباز می سیم را ظرف کسک مابوش خو ام به هفرا بنهرن کاد هندره وی ظرف ده تی جان پرسه چاپا چاپ کرنه به کی جان زمانیه آ فارسی ب عربی ج انگلیزی د هندی از دیسا بیرا تجید خم همان تشتی ام بدمه تسین اردار ناکن تیرا خود تدکاری بفکری و ده هبجی جو کرن تهنه تو بخوازی تدکاری وان بکار بینیم کی جان زمانی فارسی عربی پرسکه اتیمولوژیه جه اتیمولوژیه چاپ کرن دیسا پیوکه که ام گلکی زیده بکارتینن دروژا ایروین ده گلو اف کوکاوه بکی جان زمانیه آ فارسی ب عربی ج انگلیزی د هندی ما مستعد فکر متنا نزاکن افجی وک هر دو پرسندم پرسکه نکی سپسیفیکه یعنی براستی که مروف لجه که ندیت به بالا مروف نکشانده به منطقه که نکی زحمت مروف خواه بگینه که لی که بجربینه دو شانسه خواه اد بیجم آ فارسی تو بیجی آ فارسی تگواری؟ نگواری بله تماشاوانین هیجا فرات بیجی پیوا چاپ کرنه او چاپ زمان فارسی ته کوکا خو ج فارسی ورگرتیه کام به هفرا بنهرن چاپ به فارسیه آن نه خابن نه فارسیه نه پوانه کتد بشه یکم دا گرته بون نیوی راسته اگر تو برسوه که دی بدی تدکاری پوانه خودی سا وک بره بکی دقات ببه پوانه که نیوی بود دقات ببه و وک بره ببه تو بخوازی تدخادری خو وکشینی اگر تشاش برسه بدی او پوانه مایی او دی سا ببه نیوی تو بکیف خوی امی بردوام تیه بدومینی باشه هيا كم فاني ما خلاص كمروف زرار كر چلو چوكه چلو ناغه من با عربي بجي با عربي بجي نبا دي ساتش تقولي اري ولی براستی پرسکه زحمته یعنی پشتی که دو وبجیر کو جبر کو ام نهاب گلکی بکارتینن و عرب و فارس جیران منه ما گلک پیو جهب ورگرتنه یعنی ماج عربی گرتیه وانج ما گرتیه دیسا فارسی جیوسا او یکی منطقی مرو دو بیجه او یا عربی به یا فارسی به نوسا بله
Kan bi hev re binêrin Farsî nîm bû îca ka gelo Erebî ye yan ne? Mixabin Erebî jî nîm bû. Tu dixwazî bidomînî vebjêrkeke dî bêjî yan ne? Êdî bes. Bes e? Erê. Baş e. Tu kêfa xwe tu dibêjî bes e? Erê. Te gwerê? Erê. Ê baş. Îcarê fikreke we hebû yan na? Vallahi yani mamosten bawarım ne İngilizce. Mijna ve Arabi ve Hindiye da mabû. Nahad bim ne İngilizce tersim İngilizce jî derkeve. Lê min ê gota Hindî yani. Tê gota Hindî. Yani bir an jî chapter belki bir awayê bi İngilizî vergeran dibin. Nizam yani Hindî pir neket serê min lê dibe İngilizî bêjî. Newsa. Yani ev pirseke spesîfîk ye bi rastî yani ku mirov berê nebihîstibe. Yani mantıqê ku hûn dirêsin hemû jî dikeve aqila. Ku mirov nebihîstibe ya jî li cihekî nedîtibe bi taybetî bi rastî jî pirseke ku zorê dide şansê mirovan. Kan bi hev re binêrin çap bi Hindî ye yan bi İngilîzî ye? Belê, Hindî. Rastî jî pirseke zehmet bû. Ha vallahi dijwar bû. Pirsên dijî pirsên ku dişibiyan hev pirsên spesîfîk bûn. Dê ev hinekî zehmet bû, dêtir zehmettir bû sankî bîstinawî. We bersivên we pirsên hêsan ji xwe re helbijar û ya zehmet ji firat re. Erê. Xemnîne ev hîna du beşên me hene û wekû me got heta dawiya bernameyê tu tiştek nezelale. Kan bi hev re binêrin rewşa me çi ye? Rohat 400 puanê wî heye, Gulbihar 400 puanên wê hene, Firat 25 puanê wê heye. Qet xemnîne hîna du beşên du û dirêj pêşiya me ne. Tiştekî ku hûn ji bo vê beşê bêjin heye gelo? Kelecana we bûyîna li vê derê çawa ye? Hin kêmtir e. Kêmtir e newsa ji li gor serê Kelecan bernamê? serî parî hebû ama ana daha baş ana daha baş diçe. Dema ku mikrofon tên girêdan mirov kameraya dibînê hinekî çokê mirovan dilersin. Ku merî dikeve pişt masê mirov xwe dispêrê masê hinekî mirov aram dibe. Rast e daha baş. Baş e siheta we xweş em ê bi hev re derbasî beşa duyan bibin. Belê temaşevanên hêja eger hûn jî li malê amade bin di beşa yekem de em hînî gelek tişta bûn ka em bi hev re binêrin di beşa duyem de çil pêşberî ye. Belê beşa duyem de dîsa 5 pirsên me hene di vir de hinekî din rewş hinekî cuda ye ew mesela bişkokê qediye ew bûtona we êdî karê me pê qediya. Sê depên biçûk û pênûs me danîne ber we ve bijêrka ku hûn bifikirin rast e hûn ê li ser wê depê binivîsin. Bi vê awayî hûn her sê bi hev re dikarin bersiv bidin. Mafê we her sê heye hûn bersiv bidin. Dibe ku her sê rast bin jî her sê şaş bin jî ew qet xem nîne. Lê 5 pirsan hûn dikarin hemûyan jî bersiv bidin ya girîng ew e. Dîsa we her sêyan jî mafê xwe yê jokerê bi kar nanîne. Hediyekê we du jokerên we hene ez wê jî bi bîra we bixim. û di vê beşa de dema me hinekî zêdetir bûye. 45 saniye dema we heye ji bo bersivdanê. Piştî ku pirs qediya demê dest pê kir hûn dikarin li serê bifikirin û vebjêrkê ku hûn difikirin rast e li wan depên li ber xwe binivîsin. Baş e? Dibe. Belê temaşevanên hêja sê hevalên me yên ciwan gelkî amade ne. Eger hûn jî amade bin beşa me ya duyem dest pê dike. Ji bo beşa duyem ka em bi hev re binêrin pirsa me ya yekem çi ye? Lîstika bi navê Pato a ku li ser pişta hespan tê lîstin, lîstika netewî ya kîjan welatî ye? A. Brezîlya B. Arjantin C. Kolombiya D. Şîlî 45 saniye dema we heye.
lîstika bi navê pato ya ku li ser pişta hespan tê lîstin. Gelo pato ew lîstika ku li ser pişta hespan tê lîstin, lîstika netewî ya kîjan welatî ye? A. Brezîlya, B. Arjantîn, C. Kolombiya, D. Şîlî. Belê dem qediya hevalên me webjêrkên xwe nivîsandine, kan binêrin çi nivîsandine? Kam bersivê we binêrin, belê Rohat gotiye D, Gulbihar gotiye D, Firat gotiye C. Ev lîstik we berê bihîstibû? Ez bihîstibûm lê ez nizam baş nizam kîjan welatî lîstin. Belê. Jî bihîstibû lê ser nava da çû bi rastî. Pato kîjan wernêzîn kîjan nava welatî ye wisa. Polovya û lîstika polovya belkî wez çêtir bizanî. Ew jî ser pişta hespan tê lîstin, belkî wez zûtir ew hin bêtir popüler e. Belê du mêvanên me gotine D, pêşbazê me sêyem jî Firat jî gotiye C. Ka em bi hev re binêrin, bersiva rast a vê pirsê kîjan e? Arjantin B. Tişnavê pirsa yekem bû, ji bo beşa duyem pirsa yekem bû. Ev lîstik zembîleke heye, zembîleke wisa li jorê heye. Berê ev peyva pato wateya wê werdek e, ez neşaşmim. Werdek e ya belkî çûkeke dîbê, ez barim werdek e. Berê bi çemilê bi baskê werdekê digirtin û dibirin davêtin hundirê wê zembîlê wek gol çêdibû. Ji anha topeke ku du çemilên wê hene didin nav hev û dibin kî bigîjîne wê zembîlê ew hejmareke û puanekê werdigire. Îca ya Arjantîniyan e. Tişnavê ji xwe me serê bernameyê de me ew soz da hevdin. Me got em ê zanînên xwe yê berê bi bîr bînin û bi hev re hînî tiştên nû bibin. Ev jî yek ji wan tişta bû em hîn bûn. Em ê dî werdekekê li kovînin ew pato werî. Belê temaşevanên hêja pirsa yekem melpey xwe hişt, ka em binêrin ji bo beşa duyem, pirsa duyem çi ye? Kîjan ne navê şîraniyekê ye? A. Şilik, B. Jajî, C. Şorbeşîr, D. Rewanî. 45 saniye dema we heye. Kîjan ne navê şîraniyekê ye? Kîjan şîranî nîne? Şilik, jajî, şorbeşîr û rewanî. Azde saniye dema we maye. Ji vebjêrkên jêrê kîjan ne navê şîraniyê ye? Şilik, jajî, şorbeşîr û rewanî. Eşe we bersivên xwe amade kirine. Kan bi hev re binêrin we bersiv çi daye ji bo vê pirsê? Sê bersivên cuda. Rohat gotiye A, Gulbihar gotiye B, Firat gotiye C. و ev nav kîjan bihîstibûn? Hûn dixwazin serê biaxivin tiştî. Bilî kerim. Min şorbeşîr û rewanî bihîstiye. Şilik jî weka ku ew şêraniya ku didin ser şêraniyê din bûya wayê ji mir hat, jajê qet nebihîstî me ez. Bihîstî.
روانی شوربشیر میشه بیستیه جاجی انی موقع پیش بود دیامن جارجرون گوتنی کسا شیرینایی کی چیت گر مگو بلکی جارجرون جاجی بلکی او به جبروی مقاش شریک سعنا کریه جبروی گفت فرات بنا بری بهیست روانی ساکرو من روانی ساکرو شوربشیر هم منطق گم مگو کی هکه تشته چه بیشم بشیر و برنج و شکر تا چکرن شیرانیه که هنه کنه دخون قلنا و آنها پرسن تمامان مهمه خورنا و خوشه ناو نگرینگه ولی سه وبجر کن جدا و گوتنه کام به هفرا بنهرن جوان وبجر کن لجره کی جان نه ناوه شیرانیه که جاجی لالی سرحده تشتکی وقت ماسته داکریه لبر تاشته وان زیده دخون گیا یکی جید کنناوه نوسا او نه شیرانیه شلکی از نه شلک باتا گوتن شلکی نان شلکی نان چه دکن و پاشه یادمس یا شیره بری سر ددن وش خور روانی و شوربشیر جی و گومه بیستیه او جی ناون شیرانی هبون لیجراجی او جی خوارنه که پرانیل بر تاشته تی خوارن نشیرانی ساعت خوش ما دو پرس لپی خوهشت هینا سه پرس هنه وکو مگو از هرتم جی بیجم حتی داویا برنامه تشتک زلال نینه کام به هفره بنهرم جبو بشا دویم پرسا سیم کی جانه واته یا ناوه کی جان ولاتی کو روش لی هلتیه آ کره به ژاپنیا ج نپال د فیلیپین 45 ثانیه دماوه هیه واته یا ناوه کی جان ولاتی کو روش لی هلتیه دوی باشیدم رو نکاره بدنگ جی بفکره 15 ثانیه و مانه ولاتی کو روش لی هلته 5 ثانیه مانه و بجیر که خود بیندهم بنویسن ولی دما مقدیه هم زیدل سری فکرین کام بنهرن و چه نویسیه د دو پیشبازین ما گوتنه د و روحات گوتیه ب کام به هفره بنهرن ولاتی کو روش لی هلته کی جان ولاتی واته ناوی خو جوه پیوه جوه هوا که گرتیه جی واته ناوی کی جان ولاتی کو روش لی هلته یه ژاپنیا و بجرکا به روحات کوتیه به انت پیروز دکن بله و بیست بویان والا بیستاندن نه لیکسا سر تحمینی و سر شقادا مچو چرا نانک تشتم مروف ده بیزه مروف ده زانه مروف نزانه مروف کد ده زانه ده گلک چیروکو چیروانو که نوان ده بحثا وی تشتی تکرن ده چیروک شروان نوان ده سامورایی هم ده بحثا وی تشتی تکرن که ژاپنیا وک پیف ولاتی که روش لی هلته بله اف پرس شیمل پی خوهشت کام به هفره بنهرن جبو بشا دویم پرسا چارم چیه؟ دیریجن روژه ده چند دقیقه و ثانیه انده دگهیجن روی عرده دیریجن روژه آ 5 دقیقه و 44 ثانیه ب 6 دقیقه و 44 ثانیه ج 7 دقیقه و 44 ثانیه
ده 8 دقیقه و 44 ثانیه 45 ثانیه جی دما وهیه پازده ثانیه دماوه هنه لزا روناهیه بله دما مقدیه هر سه میوان ما ده پین خواه بلند کرنه که هم به هفره بنهیرن چه برسفدانه آ د و ج سه و بجرکن جدا اونا کی پرسکه تکیلداری لزا روناهیه نوسا ایجا که روش چقدر دوره جه روی عرده و لزا روناهیه چقدر و ماتماتیکه که زیدت خوازه که هم به هفره بنهیرن دیریجن روژه ده چقدر سیده خودگینن روی عرده در 8 دقیقه و 44 ثانیه انده گلبهار برسه و راستا و پرسه ساعت خوش زور سپاس امی جاره روژه اموارن روی عرده و اموارن کردستانه بلا پرسه که مجیش کردستانه بی باشه پرسه داوین بشا دویمین که هم بنهرن چه پرسه گلها خوشا به ناوندا کی جان میرگه هیه آ محمودی ب بازوکی ج برادوست د بدلیس 45 ثانیه دماوه از دیسا ببیروت خم گلها خوشا به ناوندا کی جان میرگه هیه آ محمودی به پازوکی ج برادوست به بدلیس ده ثانیه دمایه بله دما مقدیه کام بنهرن میوان ما چه برسفدانه هر سه میوان ما جی گوتن ده بدلیس گوتن کلها خوشا به ناوندا میرگه ها بدلیسینه کام به هفره بنهرن گلو کلها خوشا به ناوندا بدلیسه آن نه ناوندا میرگه ها بدلیسه آن نه نخواهن نه یا بدلیسه نوا هر دیاتا پرمایا محمودی نفسه یا میرگه ها محمودیه تش نبه بشامه یا دویم به پرسه به داوی بو چه درواز بو دور داد و بشه دا ختنه به مافی و هر سیاهیه هم برسف بتن هم فکر خود بیجن کام به هفره بنهرن ده داویا و بشه دا روشا پوانین ما چیه روحات 600 پوانی وی هیه گلبهار 800 پوانی وی هنه فرات 25 پوانی وی هیه لگور و روشا هاد داویا بشه دویم ده جبر که مخابن فرات برسوا راست ندا ما في ويتنا برسنج سديسات بخازه لروهات و گلبهار ما في وهيه هم برسنج سديسات بخازن از دي سا جواب برسم
Hûn dixwazin em pirsên sedî sed ji we pirsin yan na? Dixwazim. Tu dixwazî? Erê. Baş e, saet xweş. Belê ez jî dixwazim. Saeta te jî xweş. Yani Te jî karım xweş. Ha min jî xweş, çima nexweş? Belê, yani hinekî kelecana vê dere, hatina vê derê ji xwe dîtina pirsan, ew meraq, ew rîsk, ew kelecan hinekî bêtir armanca vê pêşbaziya me ew e. û her pirs agahiyeke nû ye, em bi hev ra ku hîn dibin, bibîrtînin. Saeta we xweş û ji xwe her yekê we du jokerên we jî hene. û îcarê dîsa zerfên me havane li vir in, sê rengên me hene. Hûn roha te ştet pirsin pêşiyê tu dixwazî pirsa di hindirê kîjan zerfê de em ştet pirsin. Dibî me dîsa zerî da berdewam kin. Tu dibêjî zer, zer li te hat. Herê. Ez bim jê ez ê bêjim, çima ez ê nebêjim? Baş e temaşevanên hêja, rohat pêşbazê me yê yekem pirsa sedî sed xwest û ji bo pirsa sedî sed zerfa zer hilbijart. Ka em bi hev re binhêrin pirsa di hindirê vê zerfê de çi pirse? Kîjan ne ajaleke yeksim e? A. Hesp B. Hêstir C. Ker D. Hêştir. Dîsa ez bi bîra te bixim, du heb mafên te yên jokerê hene û bi demê em te sînordar nakin. Tu dikarî têra xwe bifikirî. Tu divir re dikarî bi deng jî bifikirî ji ber ku pirsa Gulbihar ew ê pirseke cudatir bê. Kîjan ne ajaleke yeksim e? A. Hesp B. Hêstir C. Ker D. Hêştir. Bi rastî min pirsê tam fehm nekir. Ev heywanên li jêrê kîjan yeksim ne yeksim e? Hesp û çer ji xwe nebawerim ew nînin. Hêştir, hêstir. Mamoste ez bêjim B. Hêstir. Tu dibêjî B. Hêstir. Mafê te jokerî jî hebûn vê tu bi kar nayînî. Tu dibêjî B. Hêstir. Hêstir. Erê. Baş e te guherî. Erê. Berê temaşevanên hêja pirsa sedî sed a piştî beşa duyem pêşbazê me yê yekem rohat dibêje hêstir ne ajaleke yeksim e. Ka em binêrin vebjêrka B vebjêrka rast e yan na? Mixabin sor pêket. Puanê ku te di beşa duyem de, puanê ku te di beşa yekem de girtibûn em destê xwe nadin wan. Puanê ku te di beşa duyem de girtibûn, nîvî bûn ji ber ku di bersiva şaş ta. Niha tu bixwazî tu dikarî bersivekê dijî bidî, puanê xwe werînî ser keysa berê. Eger tu bixwazî jî tu dikarî xwe vekişînî bêjî temam, hevqas bes. û têra xwe tu dikarî bifikirî. Eceleya me tune ye. Ji vir şûn nikarim joker. Ew bikim ne wisa? Te ji ber ku carekê bersiva. Mamoste carek dîsa bêjim. Tê bêjî. Ez ê bêjim D. Hêştir. Tê bêjî D. Hêştir. Te guherî? Erê. Baş e, mêvanê me rohat ji xwe di serî de gotibû hesp û ker nida aliyekî. Îcê niha dibêje hêştir vebjêrka D. Ka em bi hev re binhêrin hêştir yeksim e yan ne? Hef baş. Puanê xwe te kar û zirara xwe safî kir. Puanê xwe anî ser keysa berî. Erê. Em ji xwe nava deh heba dema bû ka. Joker jî bigobira bibînin. Şansê te piştgirî nede te mixabin. Hêştir, hêştir hûn zanin çi ye?
yani şu keru hesbu hestır jmalbat kene em bejin ve Kevin sım te guaz baş persene giştme perse baş fehmine kir yani çek fast yeksım yani neynok yek neynok sim de guaz bejim yek neynok havaledi tev hukuk nasım bıkırkama bigrim bejin te ali kira çi bejin باشه ساعت خوش تشنا بهش خب فاته گلک بون و ته پاراست پوانه خو قطنه به تون دانه کر کم نبون کام بن هرن اجاره گلبهار او کیجان رسم کیجان ظرف هل بجره کیجان رنگی هل بجره و پرساوی ده چی به اجید خوازم سور da devam بکن سور بله باشه سور التجیهات بو هم هیویدارم و بجر که سور نبه کام به هفره بن هرن ده هندر ظرف کسک ده کیجان پرسایه کیجان آجال هم گیاخور و هم جی گوشت خوره آ گر ب هرچ ج غزال د شیر از ببیره تجی بخم دو حبجو کرین تهنه و ام بدمه تسینوردار ناکن تدکاری تیرا خواه بفکری غزال شوه گیا بخواه yani goşt naxoya. Şer eskat ne be isime hani giya xorbe. Gür u hirç. Kîjan ajal hem giyaxur û hem jî goştxwar e. A gür B hirç C غزال D şêr. Ez dibêm B hirç. Tu bêjî B hirç. Belê. Tu ji jokerê xwe bikar nayînî? Na. Baş e. Te got erê? Erê. Berê pêşvaza me ya duyem Gulbihar dibêje hirç hem goştxwar e hem jî giyaxwar e. Gelo wisa ye yan na? Sen xoş. Spas. Te pîroz dikin, te bêyî ku jokerê xwe bikar bînî, te jî bersiva rast e û puanê ku te di beşa duyem de girtibû, te duqat kirin. Îca ka em bi hev re binhêrin, em xwaz dibên puan û yekqat û duqat, ka rewşa puana çi ye, di Tirkiye we de çi hene? Rohat 600 puanê wî heye, Gulbihar 1200, Firat jî 25 puan hene. Lê ez dîsa bêjim hîna beşek li pêşiya me ye û di vê beşa dawîn de herkes kategoriya pirsên xwe hil dibijêre. Ev avantajeke xweş e heger hûn kategoriyeke ku hûn tê de xweserkeftî dibînin hil bijêrin û her yekê we du pirs ji we tê pirsîn. Hûn rast bibersivînin û her pirsek jî 400 puan e. Hûn dikarin 800 puanî bigirin û pirsê serî sed jî 1600 puan dibe. Êjare yani dîsa em hatin ser gotina xwe heta pirsa dawîn tiştek zelal nîne. Baş e? Baş. Baş e beşa duyem jî melpey xwe heşt. Belê temaşevanên hêja ka em bi hev re binhêrin di beşa sêyem de ew ê kîjan pirs derkevin pêşberî me. Belê di beşa sêyem de şeş pirsan em ê bipirsin bi giştî her yekê we du heba. Di beşa sêyem de şeş heb kategoriyên me hene. Hûn kîjan kategoriyê bixwazin em ê pirsê ji wê kategoriyê dibin wê serenavê de ji we bipirsin. û dîsa di dawiyê de eger hûn bersivên rast bidin pirsên sedî sed hene hûn dikarin puanê xwe zêde bikin. Hûn amade ne? Amade. Jokerên we jî hîna hene. Em ê dor ku bê ser bikaranîna jokere em ê bîra we bixin ku kîjan jokerên we mane. Hûn dikarin pirsên xwe biguherînin an jî vebjêrkên şaş jê bibin. Belê di beşa sêyem de şeş kategoriyên me hene. Ez ê dîsa ji vî alî de dest pê bikim, ez ê ji rohat dest pê bikim.
Tu dixwazî pirsa te dibin kîjan serenavî de were ya jî kîjan kategoriyê de pirsa te were. Ez kategoriya bêjim, hûn jî duê navberê de dikarin serê bifikirin. Kategoriya alfabeyê heye, ya nivîsê heye, ya laşê mirov heye, ya xêzefîlm heye, ya çeman heye û navdar. 6 kategoriyên me ev in. Tu dixwazî em pirsa te ji kîjan kategoriyê bipirsin. Kategoriya dîsa dikarî mamoste. Alfabe, nivîs, laşê mirov, xêzefîlm, cem û navdar. Ez ji nivîsê bigirim. Nivîs. Baş e. Belê temaşevanên hêja rohat ji me re got ku dibin serenava nivîsê de pirsekê ji min bipirsin. Em jî ka bi hev re binêrin dibinê vê kategoriyê de wek pirsa yekem a beşa sêyem çi ye? Navê zanista ku nivîsên kevn ve dikole çi ye? A. Paleografî, B. Ortografî, C. Grafem, D. Filolojî. Di vê beşê de 6 saniye dema we heye. Navê zanista ku nivîsên kevn ve dikole çi ye? Filolojî nêstir tê ji min re dîl ser. Jokerên te jî hene, du jokerên te hene, te xet bi kar nanîne. Sanki san. Ya jî ez ek jokerê xwe bikarim evî sedî pêncî. Jokerê xwe tu dixwazî ew jokerê ku du vebjêrkên şaş Erê bira. jê biçin, tu dixwazî wî bikar bînî. Erê. Te gwerê? Erê. Belê 9 saniye dema mêvanê me yekem maye û xwest ku du vebjêrkên şaş em jê bibin. Ka em bi hev re binêrin bila hevalên me du vebjêrkan jê derxin di dest me de çi dimîne? Navê zanista ku nivîsên kevn ve dikole çi ye? A. Paleografî, D. Filolojî. Şuna ve her diye adama bu. Filoloji daha ne isteyeyim ben edibim filoloji. Vejî filolojî. Nivîsek yani. Paleografi yazı bilimi, filoloji değil. Ya bir edibim A. Tu vejî A. Erê. Te gwerê? Erê. Baş e. Ka em bi hev re binêrin bersiva pirsa yekema beşa dawîn a pêşbirka me çi ye? Zanista ku nivîsên kevn ve dikole paleografî bixwe ye. Saet xweş. Sağ ol. Filolojî Filoloji zimannasî. Dil. Tiştî zimannasî ev li ser nivîsên kevn. Baş e te xweş dest pê kir. Te jokerê xwe li cihekî baş bikaranî. Erê. Baş e ma yek jokerek te û ji xwe li pêşiya te jî du pirsmane. Niha dordora Gulbihar e. Tu dixwazî pirsa te em ji kîjan beşê bipirsin. Ez dîsa bixwînim. Alfabe, nivîs, laşê mirov, xêzefîlm, cem û navdar. Ez jî dixwazim nivîs bijêrim. Tu jî dixwazî ji nivîsê em pirsêj te bipirsin. Baş e. Ka em binêrin di kategoriya nivîsê de pirsa ku dê ji bo Gulbihar were çi ye? Parşîmen an jî kevala ku beriya kaxiz nivîs li ser dihat nivîsandin ji çi dihat çêkirin? A. Pelên daran, B. Çermê ajalan, C. Perên teyran, D. Kevirên pan. 6 saniye dema te jî heye. Parşîmen an jî kevala
ku beriya kaxiz nivîs li ser dihat nivîsandin ji çi dihat çêkirin û jokerê te jî heye ez wî jî bîra te dixim û ez xwe bêdeng dikim Yani tiştek di bîram de maye di dîrokê de an evê din de çermê ajalan kirin nêstirde kevirên pen ne parşomene ne jî cevalekê Belê ez dibêjim çermê ajalan. çermê ajalan 10 saniye dema te hebû tu dibêjî be çermê ajalan te gwerî Erê. Belê bînerên hêja bi rastî kelejana pêşwaziya me her ku berbidawiyê tê zêdetir dibe mêvana me Gulbihar jokerê xwe bi kar neanî û got çermê ajalan beriya parşmen û kevalê li ser çermê ajalan nivîs dihat nivîsandin. Ka em binêrin ev bersiva ku da vebjêrka bêyê rast e an na. Saat baş. Bersiveke rast bû. Daxa keyf nekir sanki tu saat. Çawas kêfdikim ez hên kelejana em ser Kelejan ne? Belê. Baş e saat xweş te her bijî. Zor spas. Niha dor dora Firatê îja. Belê. Şanseke ji bo Firat ku puanê xwe zêde bike. Tu di kîjan kategoriyê de pirsê dixwazî. Ez hevala tenê naydim. Ez ê jî nivîs. Tu jî dibêjî nivîs. Baş e. Ka em binêrin pirsê me hene. Têra xwe pirsê me hene. Destê me neteke baş. Ka em binêrin ji bo kategoriyan nivîsê îca wê Firat pirseke çawa bibîne. Nivîsa hieroglîfan li ku derê hatiye bikaranîn? A. Sumer B. Asûr C. Yewnan D. Mısır Nivîsa hieroglîfan li ku derê hatiye bikaranîn? 6 saniye dema te jî heye û jokerên te jî hene. Nivîsa hieroglîfan li ku derê hatiye bikaranîn? A. Sümer B. Asûr C. Yewnan D. Mısır Yemen jî baweriyan bikim. Ez dibêjim A Sümer. Dibêjî A. Sümer. Belê. Dema te 20 saniye dema te heye û jokerên te jî hene. Tu dibêjî A. Sümer. Ez jî wekû sûr bipirsim. Te guherî? Erê. Baş e. Firat dibêje nivîsa hieroglîfan li Sümerê hatiye bikaranîn. Ka em binêrin bersiva rast A ye an na. Mixabin sor pêket Sümernîn bû. Hûn fikreke we heye yan? Divêm xwe ya Asûr bû ya Misir ji wan yekî bû. Sankî Misir daha nês tê dû aliyê de. Gulbihar tu tişkî dibêjî? Yani ez jî dibêjim Mısır. Sankî Firat jî destpêkê de behsa Misir kir û berê xida Sümer ha? Erê. Car hey mirov pirsek zêde hêsan bê mirov dibêxê mirov bawer nake gelê Şaşt ke. gelo dibe ku tiştek divir de hebe. Ka em bi hev re binêrin hieroglîf li ku derê hatine bikaranîn? Nivîsa hieroglîfê li ku derê hatiye bikaranîn? Erê Misir. Baş e sihata we xweş. Em dîsa vegeriyan Dîsa hatin bavê. hatin ba te. Erê.
Kan binêrin tê dîsa kîjan kategorî hilbijêrî ji ber ku te pirsa yekem ji nivîsê hilbijart? Jan nikarim nivîsbîrim. Na, tu nikarî ji nivîsê hilbijêrî. Kategoriyên din alfabe, laşê mirov, xêzefîlm, cem û navdar. Yani ez alfabe bigirim ya. Alfabe. Erî. Nivîs li te hat alfabe. Erî ja. Yê bidomîne. Baş e. Belê temaşevanên hêja pêşwaziya me bi tevahiya kelejana xwe didome. Kan binêrin di beşa alfabeyê de pirsa duyem a beşa sêyem ji bo rohat çi pirse? Alfabeya Kurdî ya Latînî ji çend tîpan pêk tê? A. Sî, B. Sî û yek, C. Sî û du, D. Sî û sê. 6 saniye dem û jokerek te heye. Alfabeya Kurdî ya Latînî ji çend tîpan an jî pîtan pêk tê? A. Sî, B. Sî û yek, C. Sî û du, D. Sî û sê. Sî û sê daha nêstêjim ra sankî. Batê parmış û xursê. Sî û sê. X daha büyüktü. E zêtirtê. Mamoste bêjim D sî û sê. Tu dibêjî D. Sî û sê. Oraya sî û sê ya sî û diye sî û sê. Sî û sê. Te guherî? Erê. Baş e. Mêvanê me rohat heta niha pêşwaziyê de gelekî serkeftî bû. Kan binêrin vê serkeftina xwe di vê pirsê de jî didomîne yan şaş hesab kir. Tîpên alfabeyê yek bi yek hejmartin. Dem jî sînordar bû. Kan binêrin di alfabeya Kurdî le Latînî de çend tîp hene? Mixabin sî û sê nîm bû. Bersiva we heye? Dibêm sî û yek. Tu dibêj sî û yek. Belê. Ji bilî bîst û neh tîpan wê heye û xwe heye. Ez jî dibêm sî û yek. Sî û yek. Kan bi hev re binêrin di alfabeya Kurdî ya Latînî de çend tîp hene? Sî û yek. Hinekî faktora şans jî. Pirsa wî te dizanbû ya te wî dizanbû. Ev tiştî heye. Panê me. Yani ji ber wî kategorî mirov zêde nizane çi pirs ew ê were lê kategoriya ku mirov xwe tê da jêhatîtir bibîne. Belê. Mirov divê wê hilbijêre. Niha dor hat ser Gulbihar ji bo pirsa xwe ya duyemîna vê beşê. Belê. Te jî kategoriya nivîsê hilbijart bû carekê. Ew tu nikarî ji wir hilbijêrî yektin. Ji bilî wê pênc kategoriyên me hene. Alfabe, laşê mirov, xêzefîlm, cem û navdar. Ji van kategoriyan tu dixwazî kîjan ê de em pirsêşte. Ez ê jî bêjim alfabe. Tu yê jî bêjî alfabe. Nivîs me hat divê ku alfabe jî me vê. Baş e. Kan binêrin di kategoriya alfabeyê de pirsa duyem ji bo beşa sêyem ew ê çi pirs bê ji bo Gulbihar? Ji du tîpên ku bi hev ve kelijîne re çi tê gotin? A. Bevdeng, B. Hevdeng, C. Yekdeng, D. Hevreng. 6 saniye dema te û jokerî te heye. Du tîpên ku bi hev ve kelijîne. Ji wan re çi tê gotin?
Ez dixwazim jokera xwe bikar bînim. Tu dixwazî jokera xwe bikar bînî. Belê ya sedî da pêncî. Ya sedî pêncî. Tu dixwazî hevalên me du vebijêrkên şaş jê bibin. Belê. Belê temaşevanên hêja kan binêrin du vebijêrkên şaş bila hevalên me jê bibin. Di dest me de kîjan vebijêrk dimînin? Vebijêrkên B û C'yê jê çûn. A. Pevdeng. D. Hevreng. Du tîpên ku bi hev ve kelî ne. Kelîjandin bi rastî wataya wî nizanim. Kelîjandin. Du tîpên ku bi hev ve zelixî ne. Belê. Yani bi hev ve zelixî din veka ku bi hev vene û yek yani bi hev renk zanim. Ez bi ya wayî dikarim bifikirim. Ez ê bêjim hev renk. Hevreng. Belê. Te guherî? Erê. Baş e. Gulbahar dibêje du tîpên ku bi hev ve kelî ne. Em ji wan re dibêjin hevreng. Ka em bi hev re bibînin hevreng e an pevdeng e. Xabin hevreng nîne. Pevdeng. Pevdeng bî. Hûn zanin ez kîjan ez behsa kîjan Ulama binavî. yani xe û we xwe Xwe. du tîpên ku bi hev ve kelî ne. Ji wan re pevdeng tê gotin. Bi hev ve ne yani pev bi hev re. Pev. Du dengên bi hev ve. Belê temaşevanên hêja ji bo beşa sêyem ji bo pirsên kategoryan pirsa dawîn em ê ji Firat bikin. Ka em bi hev re binêrin Firat ew ê îca kîjan kategoriyê hilbijêre. Ez ê jî bêjim alfabe. Tu yê jî bêjî alfabe. Belê. Baş e. Rêbertî merak kirine. Belê temaşevanên hêja pêşbazê me yê sêyem Firat wî jî dîsa got ji bo ku pêşbazî tam bibe pêşbazî ez jî wan çi kategorî xwestibe ez ê jî wê bixwazim. Di heman kategoriyê de em ê pêşbirka xwe çê bikin. Kategoriya alfabeyê ka em binêrin di vê kategoriyê de pirsa ku wê ji bo Firat bê kîjan pirse. Tîpa heftemîn a alfabeya Kurdî kîjan e? Alfabeya Kurdî ya Latînî. A, E, B, E, C, F, D, G. Tîpa heftemîn a alfabeya Kurdî ya Latînî kîjan e? 6 saniye dema te heye û du hev jî jokerên te hene. Baweriya min ê ye. Jokerê min jî hene. Ben de wî biskine Tu jokerên te hene niha ev pirsmayî û ku tu rast bê derxî pirsa sedî sed hemêşter pirsin. Yani du jokerên te hene û ji bilî vaya pirsekî pêşiya te maye. Ez ê direkt bêjim be. Yê bêjî B, Belê. E. Ê. Te guherî? Erê. Dibe ev be. Elê Firat dibêje tîpa heftemîn a alfabeya Kurdî ya Latînî Ê ye. Ka em bi hev re ez barim me hemûyan di dilê xwe de jimartin. Ka em binêrin tîpa heftemîn Ê ye yan na? Hat baş. Zor spas mamosta. Îro şansê te zêde piştgirî neda te pirsa ku tu baş dizanî jî Erê. tu bi guman nêzwî. Baş e sehet xweş rast derket. Zor A, spas. B, C, Ç, D, E, E. Belê, sehet xweş. Zor spas mamosta. Niha beşa me ya sêyemîn jî pirsên me yên kategoryan bi dawî bûn. Ka em binêrin di dawiya vê beşê de puanê me çawan e? Rewşa puanan çi ye?
روحات 1000 پوان دایه هفدو گلبهار 1600 پوانین وهنه فرات جی 425 پوانین وهنه نها تداویا و بشده جبر کو هر سیان برسوین راست دا مافی و هر سیان هیا که هون پرسنج سدی ست بخوازم از دیسا یک بیک جواب پرسن باور که ام تبجید خوازم بله و هر سیاجی دوی بشادا برسوین راست دا مافی و هیا که هون پرسنج سدی ست بخوازن دیسا اگر هون بخوازن و راست درخن پوانین که و دوی بشه دا گرتی او دقات ببن و روشا او تابلویا که گاوک بری ملین هیری احتمال هیا که بگوهره از دیسا پرسم راحت تدخوازی؟ اری ما مستعد ساد خوازم باشه گلبهار؟ بله اجید خوازم اجید خوازم حتی و خوش بله تماشاوانین هیجا جبو پرسین داوین ایرو جی هر سه میوانین می جوان جی داخوازا پرسین سدی ست کرن دیسا ازیج راحت تا دست بکم ازی بپرسم تو پرسد هندره کی جان ظرفی داد خوازی؟ والله ما مستعد ساد زری بگیرم تو دیسا بجی زر؟ اری یدی تزر کر یا خواه جانی مجی زر بله بینرن هیجا میوان می یکم روحات دیسا پرسد هندره ظرفا زر دخواست پرسا سدی ست که ام بنهرن پرسا کود هندره ظرفا زر دیه چه پرسا؟ ریزگراوین کود ناوبرا روسیا و ژاپنیا ده بونه سدما نلهفکرنه چنه؟ آ. کوریل ب. فالکلند ج. سنکاکو د. هانیش از دیسا بیره تبخم جوکرکی ته هیه که تو بخوازی تدکاری پرسه بگوهرینی و تشتکی دیجی دماته امسینوردار ناکن تدکاری تیرا خواه بفکری یعنی سری پرسانی بیشم زانم نه ریزگراوین که دنابرا روسیا و ژاپنیا ده بونه سدما نلهفکرنه اتکارم پرسی بگوهرین مافیته جوکریته انا کام بکیف آخویه ام پرسی بگوهرین تتخوازی و پرسه ام بگوهرینن تگوهری؟ اری باشه تماشاوان هیجا میوان ما روحات جوکره خو پاراست حتی پرسا داوین و نها دخوازه که بکار بینه پرسا که مجه پرسی بگوهرینه که ام به هفره بنهرن پرسا نو یا که دیج بو روحات وره چه پرسه؟ کی جام ناوچه به زیتونین خو نافداره آ. شمرخ ب. ویرانشار ج. ستوره د. دیرک وقتی دمالات ما پر حوالی ماجه سروجی بو پرچم برای زیتونی ایشین دانی سانا او نیستی دیرک کی جام ناوچه به زیتونین خو نافداره آ. شمرخ ب. ویرانشار ج. ستوره د. دیرک ما مستبیجم به ویرانشار تو بجی ب. ویرانشار اری تگوهری؟ اری اگر برسوا ما راست به پوانیته دقات بن اگر برسف شاش به مخابن پوانی که تدبش داوین ده گرد اوه نیوی ببن بله تماشاوان هجا اف پرسا داوین بو جبو ایرو جبو روحات که ام به هفره بنهرن برسوا کدایه و بجیرکا بیه راست آن نا شهر و بجیرکا شاش بو تبحثا پرسو سکر بلی تماشاوان هجا روحات
برسوا کدا گوبه ویران شار لی مخابن ویران شار نیم بو پوانه کدو بشا داوین دا گرته بون نیوی بون تد کاری برسوا کدی بدی مافته هیه تد خوازی جا برسوا کدی بدی یا نه؟ هری حسی بده بله تیه بدی تیه چه بیجی؟ خو من نو وران شری دری که دم بو از بیشم دیرک باشه تگواری؟ هری بله تماشاوان نیجا میوان ما جخود نافبر دو و بیجر کنده ما بو مخابن ویران شار در نکت بو که ایجا ام بن هرم برسوا راست دیر که آننا بله صحت خوش پوانه تحتن سرکیسا بری اف پرس اگر جهوالین آمدی را در کتویش بوان گل که حسان بو نوسا زیتون خرخالیان دیر که وقتا وانتی ام لامد ام همول لناسین دیر کی دگرن ولی صحت خوش اف پرسا داوین بوش بوده ایدی آلیت تبا ام بیجنج با ایرو پیش پرک بداوی بود که ایجاره ام بن هرن هوالن تا اوی چه برسوان بدن نکی اوی روشه دیار بکن نه دورا گلبهاره دو ظرفنه دستم دا تدخوازی ام پرسا دهندره کی جان ظرفی داشته پرس ازی سور بدومینم تجی سوره بدومینه öyle باشه گلبهار ظرفا سور خواست که ام به هفره بنهرن دهندره ظرفا سور ده کی جان پرسه کی جان نگراوه که گولا وانه اختمار ب لیم ج آرتی د خامر پیت مافته جی جو کرکته جی هیه و ام بدمه جی تسینوردار ناکن تدکاری تیرا خو بفکری و بریارا خو لوی گوره بدی teni aktamar zanım ligraveki vaneye golavaneye Jipivetir lim ve kako nelle golavaneye lez baş zanım arti hamirpet yani lim pır nezikti ve kako ne oje golavane be lez baş nizanım کی جان نگراوکه گولا وانه اختمار بلیم ج آرتی ده خامر پیت بشخوا وقت سری ده جیگو ما فکیته جوکره هیه جوکرکته هیه تدکاری پرسا خود بگو هرینی و ده ما تیجی هیه تدکاری تیرا خواه بفکری جی jokere خوب kar benim تخوازی جوکره خوب کار بینی و پرسا خواه بگو هرینی beli تگواره ere بله تماشاوان نیجا جبو پرسا خویا داوین گلبهار جی دبیجه از دخوازم جوکره خوب کار بینم که ام به هفره بنهرن پرسا نو یا کده جبو گلبهار وره اوه کی جانبه سرایا الحمرا یا نافدار لکی جان ولاتیه فاس به فرانسا ج اسپانیا د تونس سرایا الحمرا یا نافدار ez de benim ne Fransa و İspanya be ez de bejim Fas تیه بهجی فاس beli تگواره ere نزیده جدل بله. لی اره nizanım بله تماشاوان نیجا گلبهار دبیجه سرایا الحمرا لفاسیه که ام بنهرن قالوا الفاسية عن الجهة كدنا مخابن نفاسة فرصة استدي سادة بواني كو تدبشا سيام داور گرتبون جبر كو شاش تركت بون نيوي ناتو تكاري برسوه كدن بدي هگر تبو خازي هگر راست به پوانته دیساته سرکیسا بری
اگر شاش به دیساد به نیوی ادیتب کیفا خوی شغل سر مجاری yani سر پرسه فکر من اینه جبروی از نخوازم برسف کردم بدم تو نخوازی برسفه کردی بدی بله باشه تگو اری اره یکمش هر دو میوانندم بپرسن اگر اف پرس شوارا بهاتا من خوش سر ناوی نه نیز که فرانسوی اسپانیا خویه منیش بگوتا تونس کمینا کد هندره و پرسه دابوجی او بو او الا سری کد بینند بین خیل ولاته کی نوسا و هر دو ولات اروپا جه درخستان لی اندلس و اسپانیا و لوی دری گلک برماهی وان هنه اجی گلک ناو لگلک تشتا کرنه جبروی کی کام بنهرن کار اسپانیا جی با الکلاسیکو دا اندلس اموی کام بنهرن اف سرایا بناو دنگ الحمراء لکی جان ولاتیه اسپانیا هنکی و سور و زر جسری برنامه دا پیگرت بو برند دا پرسا هرما آمده جسر حدی راحت پرسا هرما سرحده جیشت راحت اف جی فاکتور شانسیه دوی پیشبازیه دا نهایی جاری پرسا داوینا برنامه امه جفرات بپرسن شخوا ظرفا کسک مایه ben demem. المراغ تكن نفسها بله كان بهفرا بنهرن فرصة هندري في ظرف ده كي جانه كي جان گراوا هري مزن دریایا سپیه يعني دریایا ناوین گیریت به سیجیلیا ده ساردینیا ده کورسیکا دو حب جوکرین تهنه هر دو جی و ده ماتجی بسینورد کاری تیرا خوب فکری و برسوا خول و گوره بدی جوی پرسویا که متنه فکری متنه از جوکری خوی پرس بدومی تجد خوازی پرسا خو بگارین تگواری؟ اره بله تماشاوان نهجا متزگو پرسا داوین ایرویه فراد کو نوسایه پرسا کدی جهیه از دکارم گازی پرسا کدم بکن پرسا کدی بخوازم بله تماشاوان نهجا که امیجا بنهرن پرسا داوین ایرو چه پرسا؟ باجار کوناره ماچو پیچوی نافدار برماهیا کیجان شهرستانه آزتک به اینکا ج مایا ده زاپوتک باجار کوناره ماچو پیچو یه نافدار برماهیا کیجان شهرستانیه جوکره کی تهیه دو و بجیر کن شاش اگر تو بخوازی هم کارن جه ببن از این بخواست و ده متجی بسینوره ولی پرسه جی فکری متنه از جوکره خوی زدو پینی تو جوکره خوی دیجی پناهی لیج مراب مینه توی جی بکارتینی راست باشه ده جوکرین خوی هشتیش با دمکر راست کام بنهرن بلا هفالن ما دو و بجیر کن شاش جه ببن کی جان و بجیر کمان آزتک به اینکا باجار گوناره ماچو پیچوی نافدار برماهیا کی جان شهرستانیه از بیجم آزتک بيجي آزتك بله تقوري اره بله بينار نهجا ام گلکی بکلجانن پرسا داوینا برنامه ما کام بنهرن میوان مد بيجي آزتك کام بنهرن آزتك آن اینکا
مخابن اینکایه باشور امریکای باشور لسریا شیلیان ها قراغه بحره او هنک حنک خوند کند بین شیلی دبقیش بوکو آرژانتینی نکهون بحره هاتی آوا کرن او این قجی به همان اوی قراغه بحره لسریا شیلیه او باجار نافدار جی لوی دریه برمایه که اینکایه وکمت سری دا سوز دا مگو امه گلک تشتان ببیر بینن و به هفرهینی گلک تشتان ببن و اف کلجانا مجیج مرا کارما اف جوشا کو ام لوی دری بون به هفره بون ساعتا و همیان جاره کدی خوش به کام بن هرن ایجای داویا روژه تابلویا پوانان چیه؟ روحات 1000 پوان دایه هف گلبهار 1400 پوان دایه هف فرات جی 225 پوانین وی هنه لگور وی تابلوی گلبهار وی جاره کدی به میوانامه ده داویا مهیدا به دو پیشبازین مین سرکفتین هفته این بوری را اما ایجای شامپیونه آن شامپیونا مهی هل بجیرن و خلات مزن بدن هم گلبهار پیروز دکن هم گلبهار پیروز دکن جخو حوالا ویه ادی که ام بنیرن خلات مزن بدست بخیان نه بدست بخیان براستی پیشبازیه که گلکی خوش بو کلجان گلکی زیده بو و اون هر سجی و گلکی البر خدا حتی داویه لیوه پین کار بو کام چک باشه از حتی و خوش به اون سر چاوار هاتنه جبو جیان آویا جی ایرو بشونده هم سرکفتنه جواد خوازن جبو که هم زانین خواه بهتر زیده بکن اف جی دیارین میم بچوکن جبوه پرتوکن بله تماشوانین هجا از باورم از هیویدارم ایرو جی وکومت سری دا سوز دابو برنامه که تیرو تجیج با وجی در باس بو به ام لوی درا کلجانا ما گلکی زیده بو ام به هف راهینی گلک تشتان بون از هیویدارم هون جی لبر اکران خو وجی همان هست جیابن اگر هون جی بخوازن ورم وی درا لور ببن میوانین ما و ببن شریک وی کلجانا ما هون دکارن خو بکینن ما و هون جی دکارن ببن میوانین ما این لستودیوی و ببن شریک کلجانا ما مالا و همیان آوا به ببینند خوشیه ده دم باش